그저 20주대, 안치남이 주대, 뭉쳐다. 어떠한 대신아, 몽골신 활동한 좀 하는 들어서니 에크마트군 애니 투그네크 오세 컨벤션 몽골신 바트를 바투 되니 버리야. 이미도 은처가 많이 되나. Agar bekle geçeceğiz. Söyleyip this topic yamakan otak koyup kaso. Diğer içerik kavramı. Peki olsun this topic açıklık izler mi otak çıkaracağız. 그거 있었어도 모스터처럼 비슷하지. 얘기했잖아. 미니 워크도 힘들다 보러야 이슬이 양국 워크 비슷하게 몽골로스는 소리 탑탑탑 몽골로스는 소리 잡다. 몽골로스는 이를 달려고 하신다고. Arçine bakıp ben temsil artık Ankara'da gitti. Benim evimde belki Hemçut Urgin Türk Darbetler Naltosunda bunu ilginçinde kalkıp edilsin. Niye bu ölçülerin olsa bakılan Urgin evine bağlı Türklerine tam da bakacağız. Orada Neyse oturttuk. Neyse dedim. Eylül bu akçalarında kim uğurlu güldürsün, uğur çıkış çıkartsınlar ya bir orta oturayım. Sonra devamında bana namenler hafta olacak. Today, every also for the Samudar, also for the car, accepted, he would have followed the game to certificates. In the Namanata, the Notarian Samudar, he is seeing anything to do with the same, accepted he would have the art. Namantarman, Nidam Baggage. 제가 문제라도 자연스럽게 되게 맞춰서라도 움직일 때 그렇죠. 어느덧 선박대 움직이지라도 맞춰주겠죠. 이때가 나는 또 어려운 소리가 나타났어. 이내가 나타나요 했을 때 예수의 노담마들이 남들이 때 이를 달려고 없은 단가 그 먼저 한번 적힌 통 들어서 간 곳이 있더라고요. 맞고 흐르는 것이다. 어쩔 것다 생각 때문에 그때 왔으니까 오늘 그렇게 조금 엉글스 나온 중에 혹사한 것을 오다마다 어떤 옷을 쓰었어. 저가 아무리 들어오면 희다이 들어올 때든지 그런 걸 없습니다. 저가 아무리 들어오면 희다이 들어올 때든지 그런 걸 없어. 얘네도 다 한개 갑자기 시내를 봤을 때든지 이 문제는 그런 걸 없어. 하는 순간 어떤 말들은 어떤 것 없어. 얘네 나는 말들은 오늘 어떤 말들은 너희들이 리스크 어떻다고 어떤 말들이 얼굴 다 잡혔네. 어떤 말들에서 이루 달리고 왔지만도 길 막고 죽게 나도 잡고 말이야. 그래서 이치의 문제는 실도하겠습니다. 그래서 양의 문제는 다른 즉슨 서가운 기스에 지나가 버렸잖아. 응대 앞에 따를 때 응대 배워도
одоо энэ Улаанбаатарын нийслэлийн удирдлага энэ их хөрөнгөнийг хайшин зохицуулаад байгаа юм гэж өөрөө хэлбэл харсан юм гэж байна. Тийм учраас Улаанбаатар хотоо энэ оролдолд орж байгаа байдлаас гаргахын тулд Улаанбаатар хотын нийслэлийн иргэд маань эрүүл аюулгүй орчинд тэр үндсэн хуулийнхаа эзлийг эдгээр тулд би Улаанбаатар хотод нэр дэвшиж болж байгаамаа. За намын дараа нэг намын дараа нэгдүгээр үндсний чиглэлийг хүлээж авч үнэхээр тийм байна гэж. Тэгээ хоёрдугаар үндстэй хэлсэн. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын энэ хөрөнгө Улаанбаатар хотод хатсан энэ шийдвэр алга болцоогийн бас нэг том ноцтой шалтгаан нь нийслэлийн удирдлага үнэхээр Улаанбаатар хотыг эрүүл аюулгүй хот болгохын тулд юу хийхээр мэдэхгүй байгаас болоод хаан гацсан байгааг олж чадахгүйгаас болоод байна. Тэг нийтийн орон сууц байж том хороод байж бизнес хийх болоод өнөө ирдээр нийтийн орон сууцыг хичнээн байлаа гэсэн тэр хороод үндсээр л байна. Энэ ороодын хашааны газар байсан байх юм бол гадаа өндөж тавгүй зэмдэрдэг манай асуултын авралын байсан байна. Тэр байсан байх юм бол Улаанбаатар утгатай байсан бол хөрсний багттай байсан бол Улаанбаатар эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах тийм эргэлмээр батлаагүй байсан бол. Тийм учраас Улаанбаатарын асуудлыг шийдэх ихэвчлэн зэрэг гацсан бол тэр хороолтыг хувийн тоглог, амийн тоглог ийм олон сууцны хороол болгож өгөх юм аа. Таавал мэдээштэй. Иран хоёрдоо манай ардын бол маш их алдсан. Нэг нь хонхны дуусан. Нөгөө нь байлаа асаалтын намнаас. Асаалтын намнаас гэдэг бол яг гэрэн цогцоох маань зохиосон юм. Яг нөгөө цогцоох хэрэг энэ ирчүүдийн хамтдаа хонхны дуутай гэсэн харин энэ хороолтойгоо энэ хайцсан байдаас нь ачааны гэдгээр илэрхийлж энэ зохиосон. Үнэхээр манай энэ хороолтын бол социализм үед хайцсан хоттой байсан юм. Улаанаас хайцсан байдаг. Энэ зэрэгснээс хайцсан байдаг. Энэ хамтдаа тоглох аюулгүй амьдралаас хайцсан тийм хүмүүс. Цогцоох тэтгэл зориуд дуугаж байна. Тэгээд цогцоохныхаа тэр дууны нөлөөгөөр цогцоохныхаа тэр дуугийн хэлж байгаа тэр санааг сэтгэлдээ тэр ардын хотын депутатууд үндсэн хуулиндаа Монгол улсын иргэн эрүүл аюулгүй орчин амьдрал шүү гэж энэ эрүүл аюулгүй орчин амьдрал тэр эрхийг ханх үргийг төр нотолсон гэсэн. Тийм учраас өнөөдөр бид тэр хороолроо анхаарал хандуулж хайцсан хот руугаа хандах ёстой. Хайцсан хүмүүс руугаа хандах ёстой. Хайцсан аюулгүй хандах ёстой. Өнөөдөр амуу хурдны хоёрдугаар ангиг болсон. Өнөөдөр хашааны газар дээр хавтаг ангины орон сууц хэрэгцээ болсон. Хавтаг бүхэн орон сууц хэрэгцээ болсон. Хашаантай эцэгтэй Монгол иргэний амьдрал эрхийг болсон. Тийм учраас нийслэлийн сон процесс хашааны эзлэр